Užičkoj bolnici ne poprave. Če ljudi gledate Nikolonu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku. I ovo je naša emisija zbog dece, gde mislimo o deci i odgovaramo na vaše pitanja. Od prošlih epizoda smo počeli da odgovorimo na pitanja. U ovoj epizodi ćemo početi novi serijal koji se zove Dnevne doze priče i priče o deci. To je kratak skeč, mini zodo. I u ovoj epizodi ćemo isto tako kao u prošloj epizodi. Sada pročitamo pitanje koje glasi. Ajmo da počnemo, mogu i ovako bez. Aleksa, zbog čega ti imaš sve petice? Pa zato što je to potreba za školu. A kakve su ove stupide? Ma kakva bre mašina, čovječe. Samo na drugo pitanje. Da li ćete ovoga puta da snimite epizodu Dnevne doze dečije snove? Da, ali vidjet ćete. Ajmo na treće pitanje koje se zove. Šta znači igrati se kao u trećoj epizodi? Bili ste sa Jelenom. A to znači da je to plesna potreba i u ovoj strani niko ne može da zna. Nadam se da će kampanja Negujmo srpski jezik biti korisna. Korisna nego korisna. Korisna u širenju jezičke kulture. Do gledanja i do slušanja. Ovo se sve piše odvojeno. Doviđenja. Ali se doviđenja piše zajedno. Negujmo srpski jezik. I eto, to su bile kratak skeč koji se zove kampanja Negujmo srpski jezik. Ali naša kampanja će danas da bude, koja se zove Pazi ti biraš, koji je autor ja i Mila Minić. To sam ja i Mila Minić. Nas dvojica smo autori. I ko se bira, to znači u igranju za protivnike šta kaže ko ga bira. A to je dečija kampanja, ali i veliku decu. Vreme je za još jednu epizodu Dnevne doze dečije snove. Vreme je za prvu epizodu Dnevne doze dečije snove. Deca moraju da uče, samo pomalo se provede na kompjuteru. Vidimo se u sledećoj epizodi Dnevne doze dečije snova. I to su bile one prve epizode. Sad nastavljamo. Zašto Mirjana Vukić kaže zdravo moj?
A Nenad Vukić kaže: dobar dan, dragi moji ljudi i gospodari. Idemo na još jedno pitanje. Saša Serbijan kaže uvek: gde ste bre ljudi? A Cile, onaj iz srpskog tutoriala: ćao svima. Zbog dece. Duh tradicionalnih borilačkih veština sačuvan je i u savremenom životu Japana. Prava staza borilačkog načina udela nije ni nadmetanje ni sukob. Moto glasi: jedini rat koji vodi je Ovako. sa sobom. Ako je Iva roditelj, šta si ti? U Americi Đorđu Šagiću. Danas je Dete. otvorena promocija u prisustvu Šagićevog potomka. Da li ćeš se baviti kulturom i sportom? Ne. Vreme je za još jednu epizodu Dnevne doze dečje snove. I miris i ukus slatkiši. Vidimo se u sljedećoj epizodi Dnevne doze dečje snove. Da li ste vi normalni koji vi pravite WC party, krevet party, hodnik party, kuhinja party? Da. Ja mislim da jesmo normalni. Ali jako bilo ludo u tim partijama. Vreme je za kratak skeč. Vreme je za još jednu epizodu Dnevne doze dečje snove. Ko jede slatkiše, taj dobija salo. Vidimo se u sljedećoj epizodi Dnevne doze dečje snove. Dajte mi priliku zbog smeha. Zbog čega vi najbolje mislite u zabavi? Zbog dece. Sljedeće pitanje glasi: zbog čega vi najbolje mislite od cedevitu? Zašto vi svaki dan pijete cedevitu? Zbog dece i punih vitamina. Sad u tim dizajnu se pojavio još jedan neki dizajn. To je Vito, onaj lavčić. Vreme za još jedan kratak skeč. Vreme za još jednu epizodu Dnevne doze dečje snove. Ko može da veruje u Boga, krsti se, molimo vas. Vidimo se u sljedećoj epizodi Dnevne doze dečje snove. Najbolje bi bilo da saznate. Još jednom hvala vam što ste gledali. U komentarima napišite neka dobra pitanja, kreativne i gluposti da se ne ponavljaju. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja. Vidimo se i postavite kreativna pitanja i subscribe. Ali hvala što ste najviše voljeli i pogledali ovaj klip. Molit ću vas da lajkujete, subscribe-ujete i širujete. Uprahnit će vam doći na vašu kućnu adresu, napraviti poštu i uzimati ono pismo, staviti ono pismo u onu koverat i staviti je u ovu lep fak, u onu gdje se stavi pošta. Hajde, čekam, subscribe.
Ajde, subscribe. I doviđenja. Postavite kreativna pitanja dole na komentarima. Doviđenja. Prijatno. Pi, 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 pi.